Assalamualaikum. Bener, jadi ada merencangan ayat tugas wawancara di sekolah. Badai ngawawancara bapak biasa tuh. Kim Kuring Dani. Oh, bukan. Nah, Neneng. Bapak teh naju salah naon. Gorengan sama canim bala-bala gehu cireng sareng basreng. Tak Atau sabar halami jualan bala-bala teh. ya boten kinten aya satahunan neng. Tahun ya neng. Oh, wortel, tarigu, teras toge, tahu, samaran nama biasa we neng uyah sareng pecin, amihan we kumat sako paros sendiri itu. Kumaha cara ngadamel bala-bala teh? Iya we, engko disisikan, terus ngecai diaduk-aduk nge samara. Secukupna we cai nama itu Di mana bumi bapak teh? di Nanguh RT 4 RW 4 Pangkeren Gardu blok nama blok M letak. Oh, hari itu mah atas satu harga